Kashari usaba independent, Kiruhura usaba independent, nabo babase gukora kwetungura nko ku Uganda yarugire ombazungu kandi yakatanga kwirwana ho kwetungura. Mwene cyo nco kintu shingura ngo tuganyibamo ko kufuna ekibambagamba ho kugira ngo amizi amasanyarazi ikintu cyo cyawe kitakabire independent kikumire kufuna ubuherezo cyoga ko kuba independent cyoreka ngo kansara ogo wa para naza kuba namanyi kintu cyagura ngo bari hihi amanyato abantu bandi tibine mizi tibine masanyarazi na wajezo ubwarobinga kugira ngo amasanyarazi gakizo mu cweko umwe aho kugira ngo ari independent na ndana w'abantu beye babase kufuna ngo kuba bafuna ubuhereza. So ikintu kituganyiro mu mnonga okugira ngo tube independent icyo kubanza umuntu kintu cyo kwita independent ndima isangu waba warekurwa okurekurwa no kugira ngo waje ndo kutiba kwa tamkono waje ndo kutiba kwa tamkono obase kwerwanaho kurebwa ngo ni watunguka. So ikintu independent kitubase kufuna mu mnonga no kugira ngo hato umuntu nabasa kusara mungo ku batahi banje bagamba umuntu agenda some cyugasare motati nyowe abo baburiya abasomero kabari bace mu nonga abo kugira ngo abazungu bakaba batakutoreka kugira ngo tuze gusoma basomisa abasa kwa independent abandi mbenda